برێز ڕۆژە مامەند شروڤەکارێ پرسên استراتیجî û pisporê pirsên Îranê û herêmê hûn bi xêr hatin. Gelek spas dikim. Kek roja wek dizanî ku 28 mehaborî operasyoneke hevbeş ya Amerîka û İsraîlê ji bo kontrolkirina Îranê û zêdegaviyên wê li herêmê hat bû destpêkirin. Niha ketiye heftiya xwe ya duwan. Gelo ev operasyona çend dikare zêdegaviyên Îranê û hewldanên wê yê têkdana aştî û aramiyê sinûrdar bike. Tu giringiya vê operasyonê çawan dibînî û çawan dinirxînî. Belê, silav ji bo we û ji bo temaşevanan, spas ji bo vê derfetê. Ev operasyona ku ji 28 mehaborî ve destpêkiriye, rejîma Komara İslamî rûbirûyî pirsekî cidî kiriye ku jê re dibêjin pirsa beqa, pirsa man û nemayînê. û derbeyê giran xwariye, jêrxanên stratejîk yê welat, jêrxanê serbazî, jêrxanên stratejîk yê aborî derbe xwariye. Lê pirseke ye ku ev operasyon eger tenê bi êrişên esmanî ve bimîne, eger êrişekî zemînî wiya temam neke, wê negihê armanca xwe. Mumkin e rejîm zayîf bibe, rejîm lawaz bibe, rejîm nîvcû bibe, lê wê nekebe. Meger em bêjin ku sînaryoyekî dişupe sînaryoyê sala 1991 ya Iraqê. Iraq jî 1991 derbeyê giran lê xistin, strukturê wî, jêrxanê wî pûç kirin, 1991 ta 2003 herifandin. Meger em bêjin prosesekî wisa heye ji bo çend salekî dî dixwazin rejîm bikeve. Eger plan ev be, belê mumkin e rejîm nefesekî bistîne lê nikare di herêmê de wek berê mudaxele bike, quwetî wî, toanê wî destwardanê di herêmê de wê lawaz bibe. Lê wê nekeve. Tu weke çavdêrek nabînî ku nava Îranê bi xwe de hewldan hebin ku ev rejîme zûtir bikeve yan jî lawaztir bibe. Dizanî çi ye, mesela eger di hard power de di hêzên çekdar de, eger di hêzên çekdar de, di hêzên serbazî de kudetayek ya kudetayek çêbibe ya perçebûnek çêbibe, dikare bibe sebeb ku rejîm bikeve. Eger ne bi xwenîşandan, bi meş, meger bêjin ku meşekî deha milyon însan rabin, hemî sîstem felc bibe, bi vî şeklî dibe. Lê îsbat bûye ku va cara pazdehemîn e ku millet radibin ser piyê ji sala 1995 heta vê gavê, lê bi meş, bi xwenîşandanê ji jêr de millet ku rabe, rejîm nakeve. Ji bo vêya destwardanê esmanî girîng e lê bi êrişekî piyade dikare nefes ji vê rejîmê bistîne. Lê di hundir de eger senaryo ev ve ku kesin hebin bi Amerîka re, tarafdarên Amerîka di danûstandinê de bin, wek senaryoya Venezuela, niha mujtema Xameneî hûn dizanin, rewşa dizanin ku çawa ye, tamamen berûva jî stratejî û siyasetên Amerîkayê. Em divê bişopînin. Belê. Girêdayî pirsa navxweyî wek dizanî tu jî ku çend rojên derbasbûyî şeş hêzên Kurdî hevdû girt û hevpeymaniyek pêk anî. Ev nabîte alîkariyek ji bo pirsên navxweya Îranê ku Îran pitir desthilat û rejîma Îranê pitir lawaz bibîtin, Kurd li aliyekî û Erebên li ehwazê li aliyekî dî û Azerî li aliyekî din. Belê, rast e, her cor hevpeymaniyek, her cor koalîsyonek yaxud çêbûna cepheyên cor bi cor ku alternatîvek ji bo Cumhuriya İslamî çêbike, alternatîvek ji bo Komara İslamî çêbike mehîm e, giring e. Bi taybet opozisyona Kurd ku di herêma Rojhilatê Navîn de wek opozisyonekî herî çalak, herî kara ku dikare rejîman bigore hatiye naskirin. Opozisyona Kurd hevgirtina wî bandor li ser Îran dike. Lê hûn dizanin ku Belûç jî cephekî xwe çêkirin, çar rêxistinê çekdariyê Belûç jî hev girtin, cepheyê xebatkarên Gelerî ava kirin li Belûçistan, wa di nav Ereba de jî tiştin wisa hene, mumkin e di nav Tirkiye û Azerbaycan de jî çêbibe. Lê ev ya dikare rejîmê bigore, ez nebawerim bi tenê ev bikaribe rejîm bigore. Wê çaxê ji bo rejîmê bê guhartin çi pêwîst e? Pêwîst e di hemî baskên opozisyon de, nabêjim tev hemî, beşê sereke ya baskên opozisyonê divê hev bigirin. Yani her ikêm eger Cenah-ı Pehlevî, yani
جناح شاهپرست باسكي شاهپرست مجاهدين قبول ناكن ليه هذه كيم شورای ملی مقاومت یا خود سازمان مجاهدین خلق تفي تشاب باسكن تشابندن و تفي او جروبين كوك اتحاد الجمهوري خوازن هفدون اسكرنا و تفي كردا و تفي بلوچ تفي ترك و عربا اگر اپوزيسيون کی برفره شمول چه به دکاره به الټرناتیو کې جبو کومار اسلامي لی افجی نه تمامه چاوا جبو کو هارد پاور رژیم دی بکوه هیزن شکداریا دی پارچه به بشک پشگیریا گوهرتنه بکه یا دوی دناف آندا کلوتایک چه ببه یا به شکل کی گوهرتنک دناف هیزا سخت ده چه ببه ده هیزا سخت ده گوهرتن چه ببه دناوا ایرشان دا و برپرسین امریکی جی دیویژن حتی نها زیدتری 5000 آرمانجن گرینگ که دناوا ایران ده هاتنه آرمانج گرتن و جوان آرمانجاجی گلک هریم کردان هرما مثلا یا روج آوای وی ولاتی و روجهلات کردستان پیک خاتن گلو آرمانچ نه اوکو الوان هرمان جی خکراب نصر خو یان جی د صلاداری لاواز به و هیز لشکری لاواز ببن و او جی به پالدرک بو کافرجه مزو بکبه بلش خود ما تو لنقشه ایرشن عثمانی لمنطقه روجاوای ایران یعنی کردستان و زاگرس تو دنیاری تماما خطکه کو جورومیه برجر سالماس و اورمیه دست پیدا که حتی دچه زاگرس اجیرین و حتی هرمز و خویا دکه کو پروژه اوه کو اف خط پاقش ببه سترکتور سربازی جرخان سربازی مازن پوش ببن جبو کو ایرشه کی زمینی بکاره بچه ببه جالی اپوزیسیون خویا دکه کو پلان اوه و دهندر دجیده باجار وقت تهران وقت اصفهان وقت جیدن جی زمینه او کو زمینه چه به کو ملت رابه سرپیا لی اف هناك استنگی جی بخاراتینه یعنی هناك استنگی بخاراتینه درش کرنا ایرشن عثمانی بیکو مداخله کی زمینی چه به بیکو دروار د باجاهی ده کو پروژه هبن پلان هبن و هبدو تمام نکرد چه نزدیکتر تو دبینی وکیا چاف دیرک ایران کا وی آوای یا لاواز یان جی گوهرین کا سرتاسری و وکا ولات کی فدرال ایران وکا ولات کی فدرال به آوا کرن و او هبونا دیموگرافی و اتنیکی یا ایرانی هی نابینی دزدایش بو ولات کی وکا ایران به ولات کی فدرال لپیشیا ایران اگر رژیم گوهرتن نکه یا اگر رژیم نه گوهرتن ولات یعنی بر به پرچبونه و هره و بر به شر هندور هره ممکنه 20-25 سال روی شر هندور ببه شر نافخویی ببه و افجی سناریو هری خرابه لی اگر گوهرتن چه ببه پشتیوان اپراسیونانا گوهرتن دن در رژیم ده چه ببه تاقه گارانتی کو دکاره یکیتیا اف ولات افجی کو جرد بجن ایران طاقه فاکتور که تو کار گارانتی بکه یکیتیا و یک پارچتیا وی دولتی سیستم کی فدراله جبر کو ایران وک نیف قاره و جگلک ولات دن چه بویه جی کردستان و بلوچستان و عربستان و آذربایجان و گیلان و مازندران و خراسان و وان درا چه بویه جبو ویا اوانا ادی سیستم امپراتوریا بداوی هاتیه سیستم کو بزور یا سیستم سنترالیست کو بکار بوی ولاتی بره بد نممکنه جبر کو هزین رواج مرکز پرن کرد هزار رواج مرکز عرب هزار رواج مرکز ترکمان صحرا هزار رواج مرکز آذربایجان عین وسا بلوچستان وسا جبو یا و پرچه ببه یا سیستم کی فدرال کو دستلات دهندر دا باش ببه لسر ایالت جور بجور دکاره یکیتیه گارانتی بکه لی کیجان ذهنیت استراتژیک کاره وی تشتی بپجرینه حتی نه دناب اپوزیسیون ده نه دناب باسک پهلوی ده نه دناب رژیم ده به تو شکلی که ناخوازن سیستم فدرال یا پلورال قبول بکن هر تم لسر سیستم سانترالیزه کرین ایران لسر ویاد فکرن اویا جی اتوماتیکی بخوا پرچه کرنا ولاته بخوا اتوماتیکی بولات پرچه دکه بله پرسامه یا داویه و بلاب کرتی باش کرم آخوا ایران وکا ضربه کوره لهر ولاته کی ده لهر جیه کی ده تایبه لهرمین کنداوی و لهرمین رجحلات آن ناوین
قالوا اف جتشتي بديتناوا اف بريبرينا مايا سلوكاتيا وان الوز بويا يان بنجهم برياري بنجهم قراري پرچبونا لوان اف الوزيا دوم ديك رژیم کی توتالیتاریانه سیستم توتالیتاریان کو هزکی موشکی و درونی مازن بکه به دست دما مترسی سر خوب ببینه مترسی بقای ببینه و ایریشا در دور بکه ایریشا نخجوان لآذربایجان دکه ایریشا اسرائیل دکه ولات کنداف دکه عراق و هریما کردستان دکه چپ و راست لهر دریده ده و درکت اثبات بکو هبون آوان چکا و حتی اگر چکی اتمیجی گیشته به مترسی جبو امنیت و اولویت نافچه سیستم توتالیتاریان هر تم وی خطری چه دکن اف نتشک عجیبه ما من نمونه صدام حسین جی مدید یا نمونه اسد جی مدید نمونه گلک ولات توتالیتاریان کوج ضرر بون مترسی بون جبو خلق خوشی و جبو آسایش نافچه جی مدید کو دست وان دا چکی گران هبن سیستم موشکی هبه چکی اتمی به هبه هر تم مترسی جبو اشتیا جهانی و اشتیا نافچه جی روژا مامند شروعکار پرسن استراتژی و سپور پرسن ایران گلک سپاش بو تبلیغ بوناوا سپاس بوجی